सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओं जनेन जन्यमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय सतयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वामी कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतचक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए अमलकी एकादशी माता को जय हो। कृष्ण भगवान को जय हो। संत विनायक गणपति भगवान को जय जय। प्राणी मात्र को जय हो। आयोजक परिवार को जय जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय जय। हाम्रो पुराणको साङ्गे चाहिँ चैतको 19 गते हुन्छ है। हजुरहरूलाई सूचना गराइदिन्छौँ। पछि हामीलाई भक्तजनहरूलाई थाहा छैन होला। चैतको 19 गते मङ्गलबार परेको छ। हाम्रो त्यो दिन साङ्गता हुन्छ। अब यो गर्नु जल अभिषेक गर्नु।